Yeah. Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, so previous loko hi endla vlog I had this side. A ku ri it was this side. Mi nga ma ha ri tsundzuka patu leri because a hi ri tirhisini hi jika laha. And loko ku ri a mi voneni the-previous vlogs. So ho zama ku at least little by little hi vi hi kha hi expanda la section i laha. Hi ri karhi hi tirhisa ti-long roads ku mi kota ku hetelela mi ri mi tiva most of the roads. Yeah, so as you can see kwala ka topic hi ta hi kha hi vulavula leswo tala laha swi ta kha swi mixiwa kwala. Of course hi ta hi kha hi vulavula about matters surrounding the project ya Hosi Ngove, and also the project ya Dr. Joe Shirimani kha hi linka swilo swo hambanahambana. So I also think loko ni nga swi rivali emakumu leyi kahlekahle ni fike ni tlhela ni hlamusela how the channel works. I wish ni swi hlamuserile ka video leya 20,000 subscribers mara it's fine. Content a yi heli. Swin'wana swa swilo leswi ni lavaka ku swi improve i ku va loko ni kha ni famba ni fanele hi jikisa hi pfa hi languta ndhawu as much as we can. Yeah, so hinkwenu ha swi tiva ku the day ku nga phuhla album ya Dr. Joe Shirimani allegedly yi nga phohla a ku ri ti-2 ta December. Yona hi fike hi swi tiva ku yi fike yi huma hi ti-3 ta December. Yeah, so leswi nga fika swi humelela of course hi vonini Hosi Ngove yi fika yi endla a video laha a yi ri karhi yi endla what we call a review ya that project. So guys, kahle mi ni nga swi vitana ku a ku ri error leswi Hosi Ngove yi nga swi endla because swi va swi risky ngopfu leswi a yi kha yi swi endla. A ni hi fike hi kha hi break down mhaka leyi swi va swi risky ngopfu because loko a yo zama ku va yi kha yi swi analyze kahle leswi nga humelela loko yi endla the same thing hi project ya mthondolovhani ya Benani president, a ni voni ku the same exact error yi ta endlekini because ni ka mthondolovhani mi nga ma hleketa swi endlekini sweswo leyi yi nga fika yi posta picture I mean like a post ku ri picture yo karhi yi ri na yini sweswiya yi na yi ri nga ri kahle a ni tivi ku ni nga swi vitana yini sweswiya ri na tibambas. I'm not sure if it does the correct way. So in other words a yi kombisa ku hayi ku le ku tikeni a ka ha fambi nchumu ka president Mahinga hikuva yona yi review a project leyi a yi phohlile ma yi kuma yona mhaka leyiwa. So the thing i ku swilo swo phohla guys swi nge pfuki swi va na quality. I think hi laha yi fike yi dyondze kona during that period. Hosi Ngove ku swilo swo phohla we cannot judge swilo swo phohla because swi high quality. Hi laha a yi fike yi dyondze kona unfortunately a yi dyondzanga and mina a ni endlini na vlog mi nga ma hleketa I created a vlog laha ni kha ni kombisa ni ku yi nga ha endli the same mistake. Loko project yi phohleni a yi tshikise sweswiya yi yima until ku huma the official version. So issue yi le kwini hi sweswo munhu a endla review before yi huma project. The issue was that i ku mi endla promotion. So swi loko hi ndlela yin'wana Hosi Ngove yi endle promotion for the project ya Dr. Joe Shirimani. That's what happened. So loko phela xilo whether hi vulavula ku biha or vulavula ku saseka i vi ri ku promoteni more especially when it comes to music. Ndo hi vulavula hi category ya music ma yi kuma yona mhaka leyi. So leswi nga fika swi endleka laha se mi kuma ku yi fika yi somehow yi fika yi promota that project phela project yi promotini hi leswi nga fika swi endleka laha. So loko swilo leswi fanele swi ya swi humelela swo munhu a fika vulavula bad project ya munhu vanhu va famba va yingisela the project va twa ku hi mpela swilo leswi swi vulaka ku i ntiyiso or a hi ntiyiso na ma yi kuma na mhaka leyi. So that was the first big error or first mistake leyi nga yi endla Hosi Ngove and allegedly a na proof ya swona. Ni twe no va ku yi hangalasini project liya ka ti-group on WhatsApp. Ni zamini ku va ni na kuma ti-screenshots ku at least ni va ni na mhaka leyi twalaka. Unfortunately va chava vanhu ku nyika ti-screenshots hikuva a ni na ku vona ku i mani a nga senda the project ya Dr. Joe Shirimani eka ti-group ta kona ka WhatsApp leti ve ngu i ya Hosi Ngove. So unfortunately a hi na proof ya swona so yaleyo point hi ta yi tshika. Mara loko ri hi mpela yi sendini ni nga vula as Master Thiko a swi wrong ngopfu. A swi wrong. So leri Mageza road le mi ri vona ku le ka left le. So ni nga vula ku a swi wrong ngopfu if that's the case muzimanito if that's the case. So ni nga n'wi kombisa yena wa ni mi kombisa another example about this channel mi nga ma ehleketa nkarhi lowu loko na argument yikulu
liya ni yi susini kwala ka channel ni kha ni kombisa ku Gagazi was captured mi nga ma ehleketa that time lexi a xi fika xi endleka laha i ku Gagazi of course a fika a vulavula bad channel ma fika kombisa ku a ku analyze hi swona i thyaka i dodi so vanhu a va fika va ta laha va cheka those videos a ku ri nyimpi yikulukumba ngopfu loko fika va cheka va kuma ku mina hi mina ni nga right so loko va kuma ku mina hi mina ni nga right a va fika va subscribe loko va heta ku subscribe and then va tlhela ka channel ya yena va va n'wi tseketsela manjini I mean his page va tlhela ka page va fika va n'wi tseketsela ma yi kuma na mhaka leyi so hi leswi ni zamaka ku mi kombisa ku swona ku loko lwala bad munhu wo karhi swo boha vanhu va va ya cheka and swi va na bad loko fika kuma ku project or swilo leswi munhu wa kha a swi endlaka swi fika swi va kahle ma yi kuma na mhaka so hence I'm saying a ku ri risk yikulukumba ngopfu leyi hosi ngopfu yi nga yi endla and unfortunately as things look yindle air mina ende ka video yeleyi nga yi endla hosi ngopfu a ni hlamuserile mina guys ni ku project ya Dr. Joe Shirimani yi ta va yi na better mastering and mixing than ya Mr. Post a ni hlamuserile sweswo loko mo fika mi cheka laha ta ha ri koti comments you will see it a ni zangi ni civa va ma cheka laha mi ta fika mi swi kuma ku ni swi tsarini swa ha ri kona sweswo mi languta na ti-date ku swa khale a mi swi vule khale ngopfu ma vona nyana mhaka leyi so we cannot judge quality ya Dr. Joe Shirimani before hi twa the official version hi ku vela mhaka leyi so a ku ri era yikulukumba ngopfu hopefully hosi ngove yi nga va yi dyondzini from those mistakes a ni tivi hi nga swi endla njhani or ya henhla hi tlhe hi vuya so a ni tivi hi nga endla njhani na le ma yi ku vela mhaka leyi or ya ka left okay it's fine a hi yoni ka left hopefully moya lowu nge disturbi ngopfu ni twi na ku ku nga hetela wu yi disturbe ngopfu it's fine awu that bet a hi yeni ni pfa hi ya henhla nyana ni fanele extenda nyana the distance so i era leyi nga fika yi endleka la and unfortunately yi hetelele yi nga changi kahle in that regard so first mistake hi humini ka yona yaleyo then ya ka the other one so the other mistake leyi yi nga fika yi endleka hi loko hosi ngova yi fika yi endla that video yi koho kwala ka channel yaleyo whereby hi nga vula ku a yi va ku hlaseleni ka team Dr. Joe Shirimani hi nga swi vula tano hala ku ri mistake yikulukumba ngopfu ni tlhela ku kasi hosi ngopfu yo va advise hi mani na a ni twa ku ri mani mara based on our analysis lexi nga fika xi kombisa laha hi ku hi te imisa loso li Gezani nukery hi yena loyi a nga fika a endla mhaka liya hi ku already a hi swi linkini so if a mi nga se swi cheka ni ta ni kha ni vekele a link on top comment laha mi kota ku swi twisisa ku swi fike njhani laha ni ta ni endle mi vekele a link mi kota ku va mi kha mi swi cheka laha ai whereby nga mi swi twi ni nga fika yi kombisa hi ku va fika va ti xavela hi voxe yo ni vetana ku wow a swi rhongo ngopfu so lexi nga fika xi endla laha hosi ngopfu yi fika yi va challenge yi ku yi va bini hi ti-views ka hina ka Spotify and YouTube leswi nga fika yi swi hlamusela laha hi ku ka ti-iTunes vo ti xavela so lexi nga fika xi humelela laha ti-fans ta Dr. Joe Shirimani ti vhete ti ya stream ma swa ku mistake ko yi le ku kwala ti vhete ti ya stream strong a lama Dr. Joe Shirimani and based on another comment ni nga yi vona hi vekele screenshot kwala ehansi ka post ya manyangatsa na ha swi tivi ku yini post ya kona mara a ni screenshot khale hi fike hi vona miso wolowo va kombisa ku no yingisa a nga ha ri ku yingiseleni ku streameni njhe i yo pfula njhe ku va ku ri ku streamikeni njhe just ku va yi gaina more views ni vetana ku wow ma swona sweswi a ku ri another huge mistake because sure ku sweswiwa yi nyike opportunity to the rival ku ri va streama more because yo va challenge even then va fika va swi endla mi kuma ti-views ti fika ti ku ri ku fosteriwa ku track leyi le henhla liya ya makhisimusi liya ku yi fike yi ba Dr. ya Mr. Post the highest view song leyi nga na ti-views to tala ma yi vona ku another mistake a ku ri yini that was a huge mistake and loko se ni va ni kha ni cheka kahle ni tlhela ni vona na another post yi nga fika endliwa hi Gezani nukery regarding iTunes laha nga fika kombisa ku you can create 20 accounts on iTunes ni vetana ku wow video na ni fike ni yi endlile no vuya ni yi tshika ni ku swa fana hi swi tshikeni once man ku va waste of time or ta swi ngetela kun'wana or swi nghenisa kun'wana maybe ka vlog ku fana kwala yi nga swi nghenisi ni vetana ku wow
Loko munhu a na iPhone ku va ku na akhawunti yin'we laha ya iTunes ku hava ku ta ku create 20 wa ti-accounts ka foni yin'we a ni swi twisisi ku a swi kume kwihi. So leswi ni nga fika ni swi kuma i ku solo Gezani nukery of course a nga na iPhone swilo leswi a ri ku commenteni njhe just for the sake of commenting. Ma yi kuma na mhaka leyi a ku nga ri swilo leswi a ri na proof ya swona hi le Mageza road la ho ya expanda namuntlha of course. So a nga na proof ya swona swilo leswiya hi leswi mi kuma ku munhu o ku vulavuleni njhe no proof or whatsoever. Ma yi kuma na mhaka leyi. So yin'wana ya ti-errors leyi a yi fiki yi humelela yaleyo leyi a fika yi endla so Gezani nukery. So of course va n'wi kombisini va ku iTunes account ku va ku ri yin'we mara ni vone a kha delete ti-virus comments then vheta ni swi vona ku is the problem which means yena loyi obviously a nga yisa information as already stated ka a fika a yisa ka hosingove ku vo ti xavela and vheta ni ku wow. So I think life ke endla vlog and stuff like that. Yeah, ndzi ni ku vlog I meant a thumbnail hopefully yi sasekile. Loko yi nga sasekanga i xi ngopfu yi ta ti endla automatically kwala. Namuntlha hi fambini hi leyiwani ni tshama Mangombe la as you can see namuntlha le kusuhani ngopfu hi vayango as you can see kwala. So a ku ri yin'wana ti-errors a nga fika yi endla a na ha swi tivi no hi fike hi vula leyi. Let me try to check here. I think swo tala hi swi coverini la. I think we covered most of the things here leswi a ni lava ku vulavula hi swona. So hi tin'wana ta ti-errors leti hosingo va nga ti endla so sure ku next time maybe kumbexana this time around yi ta swi teka hosingo yi nga review project ya munhu before yi huma officially hi ku hi nge judge swilo swo phohla swilo swo phohla in most cases a swi na quality. So ku va ku ri a huge mistake ku va hi fika hi judge project leyi nga fika yi phohla as final. Ma yi kumela mhaka leyi because yi judge mara the final product yi ve njhani hinkwenu hi swi vona ku the final product a yi ri way better than expected. Even then the views of course ti fika ti increase hi leswi nga fika swi endleka sweswo va ku na kambini sweswi is it na rivala but ku na county road is this side ka tlhela hi fike hi nghene hi this road ku maloloha I'm lazy a hi fike hi tirha ku na county lounge ne is this side body ya vona ngheni ho patu leri. So Mageza road yi va yi ri la then mi jike la mi ya ka left loko ni yi cheka based on Google i ndhawu ya kahle yi tikomba yi ri kahle swinene. And then of course ni tlhelela ka the matter leyi na hi fike va yi vulavuriwa la. So guys leswi mi fike mi swi twisisa la i ku loko hi khe hi endla ti-videos la a hi telangi ku defenda any artist i swilo leswi vanhu va fika va swi twisisa sweswo and that's the biggest mistake leyi vanhu vo ka va nga ri ku yi twisiseni. So in most cases lexi hi va ku hi xi endla la i ku va hi khe hi report in most cases we report leswi va ku swi kha swi endleka around or hi endla an analysis based on what it's happening. Hence mi kuma ku during different periods munhu a nga fika ku ni favor munhu wo karhi or a ku ni favor munhu wo karhi depending ko nkarhi lowu yena a nga fiki wona ka the channel i mani munhu loyi ka sayiti ra yena ku ri karhi ku trenda swo biha or ku kha ku trenda swo saseka. Ma yi kumela na mhaka I think hi swin'wana swa swilo leswi vanhu va fika va kha va swi twisisa sweswo because minkarhi ya hambana ku na minkarhi yo mi kuma ku this time lowun'wana hi yena a nga na swa bad ngopfu lowun'wana hi yena a nga na swo saseka or lowun'wana hi yena a nga na swo saseka lowun'wana hi yena a nga na swo biha. Ma yi kumela na mhaka leyiwa swi humelela ngopfu sweswo mi kuma ku ku na period yo karhi Benny Mayengani ku na swo saseka ngopfu swa yena yin'wana period ku na swo biha ngopfu swa yena. Ma yi kumela na mhaka leyiwa hi leswi swi tshamaka swi endlisa swona sweswo mina I have no control over that hi ku mina ni langutisa leswi swi nga ku endlekiki ivi ni report or ku vulavula hi leswi nga ku endlekiki. Ma yi kumela nyana nkarhi ma ni kuma nyana mos. So ku fana sweswi for example loko ho langutisa obviously it's very clear ku sweswi team Dr. Joe Shirimani yi nga ku hlaseleni swinene hosi ngove is not or site ra yena a hi voni leswi swi nga hi nga ta ku swi le ku trendeni swi za swi fita ku ni nga swi tisa la ka Master T vanhu va swi tsakela laha of course swilo leswi nga against yena
ma yi ku va na mhaka leyi. So i swilo leswi vanhu va fika va kha va swi twisa sweswo ku mina I'm not here to defend for any artist. Mara ni ripa or analyze based on what it's happening. So ku va ku ri huge mistake loko vanhu va fika va ni expecta ku mina ku ni ta fika ni defenda vanhu. A hi defense force so loko ku ri ku laveka ti-defense force swa ku vanhu to be specific va fika va endla ti-channel street va vula ku leyi i means the post defense force va va kha va defenda street va kumeka va ri karhi va hlasela laha ma yi kumeka na mhaka leyiwa hi leswi swi nga va ku right because loko ndzi ni vulavula hi swona i ku na swi vona ku the issue yi va yi ri kona ka sayiti ra Timposa nkarhi lowu mi kuma ku swa negative ka sayiti ra vona va fika va khomenta swilo swin'wana swo swi nga ri kahle even then va hetelela va block-wini so vo tala va block-wini like hence na loko mo fika kuma ku na swilo swa kahle se swi postiwaka or kha ku wina hosi ngove mi nge kumi ti-comment to tala based on their side because va va block-eteriwini vo tala va vona hikuva a va koti ku commenta if I may see ma yi kumela mhaka so na argument a problem yin'we mi swi tivaka laha a ni tshama ni vona issue ya ti-argument mara argument yi fanekele yi va yi ri proper ma yi kumela mhaka leyi loko munhu a fika a hlasela wa block-iwa a ni argue na munhu loyi a fika a hlasela kasi ku na difference between ku va na argument na ku hlasela so i vula mina bari ni bari swi va swi nga ha ri swona if ti-block-iwa head on that's why loko mi fika mi cheka kwala ka channel le ka ti-guidelines laha ni fike ni tlhela ni kombisa ku munhu loko a twa ni ri buzzed a fambi ka channel as easy as that so loko wo ze ku ni buzzed i block-wa immediately a na ha yimayimi and a ni tirhi ku munhu i ve nkarhi wo fika kwini na ka channel na a ni tirhi hi swona loko se swi fika kwalano because i ve se i ri ku onheleni ka mina because a wu koti ku twisa how the channel works or how the channel runs so ni hlamuserile I think swi clear enough so in summary ni nga rhandza ku khensa n'wina mi nga subscribe ka Master T hey hi tirhe ngopfu 20 subscribers now the channel is huge patu leri a hi fambi hi rophe leri nga hala ka right mara koko a hi lo ri tsema kunene I think a hi ri tsema kunene so ni ta rhandza ku mi khensa swinene ku va mi ri karhi mi seketela channel na n'wina mi vona ku ti-advertisements hi ku that's the only way hi nghenisaka mali hi swo ka channel loko advertisement yi va yi kha yi tlanga laha mi nga be skip that's how the channel generates money so ni ta kombela mi continue mi kha mi support and then rhandza ku mi khensa swinene hi ku vo tala ma support swa tikomba swi clear loko vanhu va ri ku support-eni swi clear loko ze va hi ri above the minimum in an payment per 1000 subscribers I mean 1000 views hi ri henhla ka minimum leyi munhu a yi generataka swivula swo tala swi loko vanhu va le ku support in terms of that so na khensa swinene and I've also realized ku vanhu vo tala se va swi kota ku arguiwa la ka channel swi kahle so the thing about argument guys yi ku yi la munhu wa mbilu me loko ni tisela argument ni ta ku hisa nhloko hi ku mina ni toloveri ku va na ti-arguments ma so loko ku na argument ni ku hisa nhloko i nga fiki laha se i talelaka lero se i fike i ni hlasela hi ku va ku ri intention ya mina phela loko ku va ku na argument guys leyi mi kuma ku maybe kumbexana hinkwenu hi fike hi generate our own facts swo boha ku hisiwa nhloko ndhawu yaleyo se mina ni ndle vomu those type of videos ni make sure ku yi va yi suke kusuka ma kumeka so loko mi va mi kha mi khomenta swi kahle loko ku va ku na argument hi agiwa kahle yi suka va yi sukini hi ti-arguments hayi hi ku hlaselana or hi ku chingelana ma yi kumana mhaka leyi so in overall I think we are done a hi ri section E section E yi kulu ku dlaya guys I'm trying my best ku yi heta a ku le ku lungheni ka nchumu leyi ni tshama mang'ombe la so va D1 swa swi ri hala ka left D1 kahle swi yi le ka left a yo va kulu ngopfu koka na ha na swo swi vulavula loko na ha na swo swi vulavula and ho yo leha video leti minutes ti nga 19 minutes yi helerini guys yi helerini loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe